U samla equal son karpran beri nang senang umran dari Ribuh District. Beri wei ni samla wala dep ban hikai lane training haga kam sujan lengba jong ka ailit umsning Ribuh District. Hadin ba wala dep ya ka te training ulala ru ban bu ya kedukan sujan ban menta syat-syat kalayat kedukan sujan jong u. Henne kesengi haga convocational program kabala penlong ha auditorium hall jong komsting town dorbar na kabenta ki kun samla ki balala ban pendep ya ke training beper ula phong da kapat lun ke bolo suhi bat kene kalalong ke jingi keren ke bai mensim ba hapo ke jingi lang ya ki wepot ke samla ki bang syula ban pendep ya ke training kabala penlong da ka ailit umsning uteu samla ula phong kenang da ke petelun ban peni se ki wei bola nang ban tre ya ke kam sujan ke bolo yo ya ke jingi kai na ka ailit Tenda nilai apa day semua dan aku bay saya sen ketang itu ba itu ditin kiba pila ai di kerana lagi ngin kemau itu jadi ditin di kemau itu yang jindoi dan ban dar yang tadi pi saya sen nak bagi tapi biang berapa jam teman-teman ni ngilapoi idon kiba namrang pe itu iba mentah ba peniai jilang yong ba kani ka patrun nga suhi tingi sundan bok ba pe tu somla la pas training wong ba ngawan hang ni rengkat mau pi seban anaus ba kani patrun ba nga suhi tenga kit bok yo nu somla na umran dari wanang kiu skmat sprang ka ji dei bat ka tailoring jomu man ki program ngasayo program nomor ba ngalong chaman yang taun norbar ngasayo program don ki program ki badai bat kini ki drugs awareness program hanturu ngayo hanturu ngaong ba hamstring don kinong di drugs ngahapan ong pi dementa kani ka program ru hamstring don gum kani ka training center yo jimentai mano yo jimentai kini ki area ki badon jong ka umsing consistency dene mal kadau ngasudap da kajikmen namar ba hakataun do bang idon kata ketimwo baro ndri telikisnong pi habangidon kata teamwork apa wan ki kena samla nagi song ki paper jong kali konsistensi jongi ni sodap ke kemen kum kita ginong ilam nang ni lapo sentar